يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا بديع 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبنا الله ونعم الوكيل
نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الله أكبر 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 يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المرتدين فانصرنا على القوم المرتدين فانصرنا على القوم المرتدين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المضلين فانصرنا على القوم المضلين فانصرنا على القوم المضلين
الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. سألتك يا غفار، سألتك يا غفار. الله سألتك يا غفار
والتوبة وبالقهر يا قهار الله. خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار سألتك يا ببركة رسول الله ببركة سيد المصطفى سألتك يا غفار وبالقهر يا قهار خذ ارحمنا يغفر لنا سألتك يا ربي وتوبة وبالقهر يا رسول الله سألتك يا حبيب أنت سيدنا ونحن من أمتك يا رسول الله ونحن نرجو إلى شفاعتك اشفع لنا يوم القيامة يا رسول الله سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار
غفار عفوا وتوبة وبالقهار يا ذا البطش الشديد خذ حق ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي واعطني محبتك ومعرفتك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي واعطني محبتك ومعرفتك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي واعطني محبتك ومعرفتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأوصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء بالآخرة اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أجرنا ولوالدينا وإياهم من النار ربنا لا تجعلنا ولوالدينا وإياهم خطابا من خطاب النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران اللهم لا تعذبهم وأنت غني عن عذابهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم ولقهم برحمتك الأمن ورضاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا يا الله من المتطهرين واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرمك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والطاعون والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن
لنا ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا ومزرعتنا وأهلنا وباننا ومالنا بدي جايا هذا خاصة ومن بلدان مسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والطاعون والمنكر والبغي وسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا ومزرعتنا وأهلنا وبنونا ومالنا بدي جايا هذا خاصة ومن بلدان مسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والطاعون والمنكر والبغي وسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منا وما بطن من بلدنا وقريتنا ومزرعتنا وأهلنا وبنونا ومالنا بدي جايا هذا خاصة ومن بلدان مسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اجعل آخر كلامنا وكلام والدينا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله. اللهم لا نشكو إلا إليك. اللهم لا نشكو إلا إليك. اللهم لا نشكو إلا إليك ببركة سيد الأنام ببركة رسول الله ببركة سيد المصطفى استجب دعانا يا الله يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. صل وسلم يا ربي الله على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. محمد وآله وصحبه أجمعين. Setia dan Nabi Muhammad Allah ya umat dalam neraka ke apui tutong hanane ingat Nabi Muhammad umat minta ke apui tutong hanane ingat
Nabi Muhammad umman minta salli wa sallim Rabbi Allah ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah zikir huru yang mulia rayanya. Mudah-mudahan kiranya Nabi Allah perkumpulan kita nyoba uronyo jadilah perkumpulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah zikran katsira. Sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang mu'tabar. Kata-kata ta'zim dan kemuliaan kamu pertama sekali kepada Abu Rohani kitanyo, yakni Abu Kutakrung, dan kata-kata kemuliaan Abi Daud Hasbi, Abu Tanjung Bungong, Abi Walid, dan pimpinan dayah, pimpinan balai pengajian yang kita nyampu mulia. Kemudian kepada Bapak Wakil Bupati, dalam hal ini diwakili oleh asisten 3 Bapak Said Abdullah. Kemudian yang kami hormati Ketua Sirul Muqtadin Pusat Tunku Ghazali Manyak. Kemudian yang kami muliakan, yang kami hormati Tunku Ketua Sirul Muqtadin Kabupaten Pidijaya. Kemudian kepada Bapak Kapolres Pidijaya atau yang mewakilinya, Bapak Camat, Bapak Kapolsek Kecamatan Bandar 2, Bapak Dan Ramil, Muspika Plus. Kemudian yang kami hormati tamu undangan, guru-guru kami daripada Sirul Muqtadin. Kemudian yang kami hormati para jamaah Sirul Muqtadin, kaum mi dan kaum ayah. Kemudian terima kasih kamu pertama sekali kepada Tunku Haji Amiruddin yang karena di tengah-tengah kitanya bersama, yang kali kesediakan tempat kepada getanyo sehingga terlaksana haul Sirul Muqtadin Pidijaya yang ke-5 di Kecamatan Bandar 2. Getanyo doakan mudah rezeki, panjang umur dan berselamat iman kepada beliau dan kepada getanyo mandum, amin. Kemudian ucapan terima kasih kepada panitia pelaksana Haul Sirul Muqtadin di Kecamatan Bandar 2, yaitu kepada Tunku Ayah Shibral Mazalasi. Kemudian kepada aparat kepolisian, tim radio Yadara dan media cetak dan elektronik. Hadirin para jamaah Sirul Muqtadin yang kami muliakan, Mimi dan Ayah yang katuk bertanya langkah bak tempat yang sangat mulianya. Tujuan hana lain adalah
kita untuk kehadiran untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah nepegah, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah zikran katsira. Dalam artinya kita selalu dalam zikir, menzikirkan masyarakat dan memasyarakatkan zikir, khususnya di Kecamatan Bandar 2 dan umumnya di seluruh Kabupaten Pidijaya dan Aceh. Pada uro yang berbahagianya katanya kata pegat ulang tahun yang kelimang leheribe ya. Nah, lebih kurang 20 leheribe. Kecamatan Bandar 2 5.000 hertuh inang dan agam. Manditna urinang dan ditna uragam. Yang lebih yang kenya uragam, hertuh uragam 5.000 urinang. Nyandipnan bandingan katanya urang agam ngau urinang. Yang ke lagi anu pegah buno singa. Mulai uronyo katanya tak ajak. Suami-suami katanya benar dalam majlis zikir. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Betapa oleh kitanya bahawa Allah beserta orang-orang yang takwa. Iman yang telah kita tanam di dalam lubuk hati harus sanggup kita fungsikan di anggota tubuh badan. Babah te iman, jaro iman, mata te iman, seluruh tubuh kitanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Be ucapan mantang katanya iman, tetapi mata katanya haik tak jaga dalam perbuatan-perbuatan yang hanagot. Maka mudah-mudahan pada uro yang berbahagianya katanya kata doa untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendengarkan siraman-siraman rohani yang oleh guru kita bersama, yaitu Abi Daud Hasbi yang kena di tengah-tengah kitanya bersama. Nyokeh yang dapat luntuan sampaikan terima kasih kepada kitanya mandum yang ka berhadir, tak jaga ketertiban dan kebersihan bersama kitanya sehingga baikna wate tahu untuk berserakan buruh-buruh dan peluk-peluk akwanyo tak pasal bak sabah tempat tapuo masing-masing dak tu rumah hana masalah. Maka mudah-mudahan demi Allah subhanahu pubuat gedanya uronyo memerempak ridha Allah dan pahala yang melimpah dicurahkan di atas gedanya bersama. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم.
Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al hadha jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'du. Kata-kata ta'zim wa takrim kepada yang mulia Abu Rohani kita bersama Abu di Kutakrung. Kata-kata ta'zim wa kepada yang mulia Abi Daud Hasbi selaku pentausiah pada hari yang berbahagia ini. Kata-kata ta'zim wa takrim kepada Abu di Tanjung Bungong. Kata-kata ta'zim wa takrim kepada Abati di Kutakrung. Kata-kata ta'zim wa takrim kepada Bapak Wakil Bupati PD Jaya, dalam hal ini yang akan diwakili oleh Asisten 3. Kata-kata ta'zim wa takrim kepada Ketua Forum Majlis Ta'lim Sirul Muftadin Pusat. Kata-kata ta'zim wa takrim kepada Ketua Forum Sirul Muftadin Kabupaten PD Jaya. Kata-kata ta'zim wa takrim kepada Abu Abi Walid, ayah ataupun pimpinan daya ataupun pimpinan Balai Pengajian dalam Kecamatan Bandar 2. Kata-kata ta'zim wa takrim kepada Bapak Camat Bandar 2 Kabupaten PD Jaya, Bapak Kapolsek, Bapak Daramil, dan kata-kata ta'zim wa takrim kepada tamu dan undangan yang telah hadir pada hari yang berbahagia ini, dan kata-kata kehormatan kepada seluruh guru-guru dalam Jamaah Sirul Muftadin, dan tak lupa pula kepada seluruh para abu-abu, umi-umi ataupun jamaah yang tergabung dalam Sirul Muftadin. Baiklah, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tertib acara zikir akbar dan tausiah dalam rangka haul kelima Forum Majlis Ta'lim Sirul Muftadin Kecamatan Bandar 2 Kabupaten PD Jaya bertepatan Sabtu 7 Maret 2020 di lapangan Pabrik Parkir Proyek Olegle Kecamatan Bandar 2 Kabupaten PD Jaya segera kita mulai. Agenda yang pertama yaitu MC oleh saya sendiri. Agenda selanjutnya pembacaan Gema Wahyu Ilahi sekaligus dengan salawat badar. Dalam hal ini akan dilantunkan oleh Muhammad Zahrul dan Tunggu Fawad dari Tahfidz Al-Malashi. Tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الله أكبر. لا إله
Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari iza talaha. Wal nahari iza jallaha. Wal layli iza yaghshaha. Was samai wa ma banaha. Was samai wa ma banaha. Wasyamsi wa duhaha. Hari iza talaha. Wal hari iza jallaha. Wal layli iza jallaha. Was samai wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Sadaqallahul azim. Dimohon berdiri. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina. Fakhtafat minhul buduru. Asyraqal badru alaina. Fakhtafat minhul buduru. Misla husnika ma ra'ayna. Qaddu ya wajhas suduri. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika.
عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقليل مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفي يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Hadirin persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat Al-Quran tadi, maka acara kita pada hari yang berbahagia ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada adinda kita Tunku Muhammad Zahrul dan Tunku Fawad dari Tahfidz Al-Malashi Ma'ar Group. Agenda selanjutnya, laporan panitia pelaksana. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Tunku Haji Sibral Malasi MA. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'.
Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah sama-sama kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas sekalian rahmat dan karunia-Nya yang sudah kita nikmati sampai dengan detik ini. Mudah-mudahan Allah akan memberkati dan akan meridhai semua kegiatan kita pada hari yang berbahagia ini. Selawat seiring salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang seimbang bahu dalam menegakkan kalimah Muhammadur Rasulullah. Kita semua pada akhir nantinya di yaumil masyar termasuk daripada umat yang akan mendapatkan syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim dan keikraman lunduan kepada Guraya Getanyo bersama Abu di Kutakrung. Cuma berhubung beliau berhalangan untuk menghadiri, maka salam dari beliau kepada kita semua dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga hal yang sama kepada yang mulia Abu kita di Tanjung Bungong. Selanjutnya kepada Al-Mukarram kita Abi Haji Daud Hasbi yang alhamdulillah karena di tengah-tengah kitanya. Mudah-mudahan dengan hadirnya Abi itu akan beri semangat kepada kitanya jamaah PD Jaya umumnya Aceh berbangkit daripada biasanya tajak draw temateng jamaah hurinang beruh tapakat uragam katanya. Juga penghormatan luntuan kepada Bapak Wakil Bupati PD Jaya atau yang mewakili Ketua Sirul Muftadin Pusat Abi Rajali, Ketua Sirul Muftadin Kabupaten PD Jaya Tunku Muhammad Nasir, Bapak Kapolres PD Jaya atau yang mewakili, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Muspika Plus, tamu yang dan guru-guru Sirul Muftadin serta jamaah Sirul Muftadin khususnya yang sudah berhadir di tempat yang mulia ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Anda Dr. Handes Haji Amiruddin Nur sebagai ahli bait yang juga alhamdulillah beliau saya undang dari Jakarta pulang pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah ada di tempat kita. Kemudian juga terima kasih banyak kepada seluruh kru panitia yang sudah bersusah payah dalam merancang ataupun melaksanakan kegiatan pada hari ini sehingga atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada aparat kepolisian yang sudah bersusah payah dalam mengatur lalu lintas kegiatan kita di pagi hari yang subuh-subuh sekali tadi. Tim Radio Riyadara, juga kepada para wartawan media cetak ataupun elektronik yang sudah liput acara Hul Sirul Muftadin Kabupaten PD Jaya yang kelima yang kita adakan di Kecamatan Bandar 2 pada hari yang berbahagia ini.
Semoga kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan juga akan menjadikan kegiatan kita ini sebagai amal ibadah kita untuk sebagai tebusan daripada api neraka untuk menuju surganya Allah nantinya. Amin. Kemudian sedikit saya sampaikan kepada para jamaah, tak aqua yang kana nyan mohon kiranya neisi takut ruk menwo nepo lom yang kata nembayan lang dompet takut rut daripada rut berjalan gan patho kanan tamlake ba Allah bujud sebagai amal sedekah jariah katanya masing bermasing. Luntuan hana menambah mukadimah insyaallah akan disampaikan oleh biar gure katanya abi lebih panjang watea sehingga hana mekarat nuwo pandaceh. Jadi pena yang kaleh na genging dan yang kaleh na kalen mungkin yang na tersirat ataupun yang tersurat katruh SMS dan sebagainya kepada abi, untuk abi akan disampaikan sendiri. Jadi tabi watea peluang ke abi sampai duhun untuk abi jid abi berkahaba. Jadi hana si waktu untuk padu minit ke abi hana. InsyaAllah bebas abi. Lagi ada berkahaba biasa merumpuk. Laporan panitia pelaksana. Dalam kesempatan ini kami selaku panitia penyelenggara Hul Sirul Mubtadin Pidijaya yang kelima di Kecamatan Bandar 2 menyampaikan bahwa terselenggaranya acara kita pada hari ini berkat dukungan dari semua lapisan masyarakat yang berada di Kecamatan Bandar 2 beserta dengan Muspika Bandar 2. Adapun sumber dana penyelenggaraan Hul Sirul Mubtadin Pidijaya yang kelima di Kecamatan Bandar 2 sebagai berikut. Penerimaan kas dari Sirul Mubtadin Pidijaya uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Sedekah hamba Allah air aqua gelas ataupun yang botol sebanyak 250 dus. Semoga Allah akan membalasnya dengan rahmat dan nikmat di yaumil mahsyar kelak nantinya. Kemudian total pengeluaran sebesar 37.470.000 rupiah. Sampai dengan saat acara ini berlangsung, panitia masih bertanggung jawab terhadap 13.000.000 rupiah. Demikian laporan panitia penyelenggara Hul Sirul Mubtadin Pidijaya yang kelima di Kecamatan Bandar 2. Kami selaku panitia pelaksana mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas sumbangan dan partisipasinya yang telah diberikan. Semoga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang dapat ulun tuan sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, acara kita pada pagi yang berbahagia ini turut dia siarkan langsung di Radio Yadara 92,8 FM. Agenda selanjutnya dari Ketua Sirul Mubtadin Kabupaten Pidijaya. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Tunku Muhammad Nasir selaku Ketua Sirul Mubtadin Pidijaya. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Segala puja sama-sama kedaya puak siropot Allah Subhanahu wa taala yang dimana oleh Allah babengah yang berbahagianya Allah karena berikan kepada kedaya kesempatan sehat badan, sehat pikiran, sehingga kedanya bengah yang berbahagianya kadapat taluangkan wadah sejenak guna dan maksud untuk sama-sama kedanya ikuti Hul Sirul Muhtadin Pidijaya yang kelima. Selawat miring salam sama-sama kedaya bersampau ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang kita hormati kepada Abu di Kota Krung dan yang memohon bahwa Allah selalu dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah, dan Nabi sehat badan sampai akhir hayat. Juga penghormatan kamu kepada Abu di Tanjung, dan juga penghormatan kamu kepada Abi selaku pentausiah ni bak bengah yang berbahagianya. Juga kepada Ketua Umum Sirul Muhtadin Pusat, yaitu Abi Radali yang bak bengah yang berbahagianya karena di tengah-tengah ketanya. Terima kasih Abi atas kedatangan dan wadah yang Abi berikan kepada kamu. Dan juga penghormatan kamu kepada Bapak Bupati atau yang mewakilinya, dan juga penghormatan kamu kepada Ketua Tastafi Kabupaten Pidijaya Walid Dikiran, dan juga penghormatan kamu kepada Ketua Huda Kabupaten Pidijaya Abati di Kota Krung, dan juga penghormatan kamu kepada seluruh gurai-gurai kamu walid, penasihat Sirul Muhtadin yang hadir ba'uro yang berbahagianya. Hanatu Wasyid, penghormatan kamu kepada Muspika Kecamatan Bandar 2 yang telah menyediakan tempat yang begitu indah, tempat yang begitu mewah untuk Hul Sirul Muhtadin di Kecamatan Bandar 2. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Ketua Panitia, Tunku Kedua, Tunku Haji yang kali ini sediakan tempat yang begitu mewah untuk Hul Sirul Muhtadin Kabupaten Pidijaya. Luntuan adalah melanjutkan kepimpinan daripada gurai kitanya Walid di Ulegli untuk mudang siat di ke Jamaah Sirul Muhtadin Kabupaten Pidijaya ingin menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan aturan Sirul Muhtadin Kabupaten Pidijaya. Yang mungkin kan aturan baru tetapi revisi daripada aturan yang awal. Sebagai wali kelas dan ketua kelas Sirul Muhtadin Kabupaten Pidijaya, perle dan gudang itu kiban aturan yang berlaku untuk sahnya. Walaupun sebahagian sekilas katanya kata tepu, tetapi perlu untuk pentasih ba'uro yang berbahagianya. Kepada wali kelas, kepada ketua kelas, tolong dan juga jamaah sekalian tolong perhatikan tentang aturan-aturan Sirul Muhtadin yang berlaku di tempat katanya. Pertama sekali tuan ingin menyampaikan adalah yang pertama tentang hul. Mungkin kadang sebahagian katanya bertanya-tanya tentang hul. Barakan hul kan di kabupaten dan umi katanya. Hul ulang tahun barakan kan ramai datajak gading mesti tring gading mesti lagi atau merdu kan. Untuk tahun 2020 umi sekalian dan tuku sekalian, nyo keputusan daripada gurai-gurai katanya mandum gecok kebijakan demi kemaslahatan gekalan kemaslahatan yang terbaik kepada katanya umat
maka gurai-gurai katanya kecok kesimpulan hul Sirum Tadin tu 2020 gepegot di per kecamatan. Tapi dan buat takalan alangkah lebih god pilaganyan. Pakan karena dengan di kecamatan tak pegot borokan kadang yo bak tajak mekarat bacut. Main bangga gepegot di kecamatan draw tu. Jadi bak ta langkah tempat acara hul lebih mudah. Hana gabuk tu. Jadi nyo kenyo hul Sirum Tadin Kabupaten Pidijaya gepegat per kecamatan dan hulnya merupakan hul kabupaten. Tapi gepegat luar lingkup per kecamatan. Oleh tentang iuran. Iuran borokan sektor uang ulang tahun dengan uang iuran bengkleh-bengkleh. Untuk kalinya wahai wali kelas dan umi-umi sekalian, uang iuran Sirum Tadin Kabupaten Pidijaya nesetor awal semester. Nyo sebetulnya nyo kawatestor. Kawatestor dan perlahan itu pun yang bahwa uronyo tentang pemasukan uang ulang tahun mantang sangat ubud. Dikata pemasukan uang ulang tahun yang kata pegot yaitu mantang sangat ubud. Maka seluruh jamaah yang bergabung dalam Sirum Tadin yaitu uang iuran dan ulang tahun segera nulunaskan. Karena awal-awal beroje peng uang iuran dan ulang tahun tak pisahkan dan jok akhir semester. Punya istilah haji dari bulan 1 sampai bulan 7, dari bulan 1 sampai bulan 6 jok keden tu bulan-bulan 6. Nyo hana lele kenyan. Jok awal semester bulan 2 dan awal bulan nya kaji nesetor juga kah karena kita nyo kata pegat ulang tahun. Dan juga peng ulang tahun bergabung dengan peng iuran. Menyebabkan peng iuran ngecok 20 ribu per sabo semester, 2 semester jumlah haji 40 ribu tahun. Olehnya gelake uang ulang tahun 20 ribu jumlah haji 60 ribu tahun. Habis biaya bataya buat mi 60 ribu tahun. Bak terjabut habis biayanya tahun tak buat 60 ribu biaya. Cuma orangnya kebalik cara cok. Hana kecok bengkleh li. Jadi triwulan semester yang pertama nujuk 60 ribu. Semester yang kedua juga 60 ribu. 60 tambah 60 jumlah tetap 60 ribu sama lagi awal syid. Jumlah ji 60 ribu. Jadi mohon perhatian kepada seluruh jamaah Sirum Tadin Kabupaten Pidijaya yang hadir dan maupun yang hana berhadir Pak Oronyon, tolong sampaikan segera nulunaskan uang iuran demi kelancaran hul-hul yang akan terbegat uke karenanya baru yang kedua fon baru jangka buya Oronyo kedua hul Sirum Tadin di Kecamatan Bandar 2 insyaallah sehingga juga akan kamu pegat hul kita nyata pegat hul Sirum Tadin di Kecamatan Ulim. Hadirin sidang jamaah Sirum Tadin yang dirahmati Allah. Olehnya nalam ronyan informasi yang bahwa setoran iuran bak rekening bank. Nah, nan dengar orang yang mi ketua kelas nan dengar orang yang setoran bak rekening bank. Nyo kamu pun kalau duduk pengurus Sirum Tadin yaitu iurannya bak rekening. Karena nyo dua ga hek ende. Lejak bak bank tiga, jak gede kantor Sirum Tadin tiga tu. Jadi pabak payah me slip bank gede. Jadi pihajak dua ke. Jadi sampai jet ke ribut ketua kelas, maka kesimpulan ji lagi awal aju. Langsung ju nintat Sirum Tadin peng iuran Sirum Tadin kedeh kantor Sirum Tadin. Untuk saahnya Sirum Tadin berpusat di dayah Abi Rusdi di Blangkrut, nyan hinan untuk sementara. Nyan hana tewa ikhlas daripada Abi untuk bersedekah tempat kantor Sirum Tadin sementara. Kantor Sirum Tadin Jino yang tengah membangun naka di ke SPBU Murah 2. Nyan baru leh pondasi mi. Tungku dan mi sekalian nyan pondasi baru leh ke. Nyan pura karton kamu hui ke nyan tumbangan nyan khusus untuk pembangunan kantor Sirum Tadin. Tolong kepada jamaah lagi pegah lain ku haji bono daripada antu banu tiji rot ka hanampu Nuti juga dalam celengan untuk pembangunan kantor kedanyo Sirum Tadin Kabupaten Pidijaya. Olehnya
Bacut tu lun baga tentang Samadiyah. Lun pernah lun ikut acara rapat pusat Sirul Muhtadin Uronyan na gurai-gurai guusulkan tentang Samadiyah wate pengajian. Guusulkan na yang usul 20 ke atau 20 ke. Putra ke jawab le sebagian gurai-gurai menyetujui awal 50 nyo katinggai 20 atau 20 nyo kan maju untuk Sirul Muhtadin tak mundur. Pada hakikat jamaah Sirul Muhtadin kita menglam Sirul Muhtadin adalah wate ingat na Samadiyah 50 ke kanyo mi. Mai dak kurang je mi. Baiklah kau. Maka kedanyo mandumnyo ketua kelas dan wali kelas. Kamu harap untuk selalu tanya Samadiyah 50 ke kepada jamaah yang kamu meninggai dan juga nyan pengajian wajib na sistem Samadiyah 50 ke. Karena jamaah membludak dalam Sirul Muhtadin pada hakikat adalah ingat katanya tahu ba Allah. Nyan yang sangat-sangat kita harapkan, kita dambakan. Maka bauronyo kamu mengimbau kepada mi dan tunggu sekalian yang kalau bergabung dalam Sirul Muhtadin segera daftarkan dalam Sirul Muhtadin. Nyo mentang sangat dit menyata banding di jumlah orang di Ulegli. Sangat-sangat dit mentang. Karena nak kejadian mi sabo di daerah Lunduan suami istri mi. Karena nyolo istri yang damong di suami anak damong. Nak kejadian kecelakaan berjalan mandua meninggal. Laporan Pak Sirul Muhtadin, Pak Sekretaris bahwa me sandunan dan na Samadiyah. Wate ge me Samadiyah, wate ge me sandunan. Di suami hana tamong, di urinang tamong Sirul Muhtadin. Nyo yang sedih dah. Wate tame kadang tajuk ke isteri mentang Sirul Muhtadin, santunan dan Samadiyah mempuenan. Jamaah yang ber untuk disamadiyah kepada orang meninggal di suami hana, maka cukup sedih do lagi. Watai lagi nyo kita harapkan, watai tahu bahwa Allah kita harapkan samadiyah yang melimpah kepada kita. Maka watai lagi nyo penyesalan. Maka umi sekalian menyayang ke suami ne, pekat. Sayang suami kan, nepakat suami karena cukup di lunggalon, gadah lang awal ke. Bagi limong puat boh bagi urinang, saboh bagi uragam. Makanya orangnya jamaah Sirul Muhtadin yang hadir jumlah di Kabupaten Pidijaya adalah 20 Leribero. Di Pidijaya jamaah Sirul Muhtadin itu sahanya 20 Leribero dan di pusat adalah mungkin tak agak sampaikan le abi karena langsung nak hadir abi di tengah kedanyo. Belum panjang le mukadimah inho belin panjang le habar di pelan tuan mungkin inho mentang di tuan hadanallahu alaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda selanjutnya, arahan dan bimbingan. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Abi Razali Manyak selaku Ketua Sirul Muhtadin Pusat. Kepada Abi waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukran lillah, salata wa salam rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabim mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hormat takzim wa ikraman kamu aturkan kepada para penasehat Sirul Muqtadin, baik di tingkat pusat, tingkat wilayah dan juga tingkat kecamatan atau ranting. Kemudian yang kamu muliakan Gure Getanyo bersama Abi dari Banda Aceh, yang beliau merupakan mantan Abi Pidya Jaya, Nyo Abi mantan Pidya Jaya, dan juga mantan Aceh Utara Umi. Dan paling raya kesan dengan Abi, lentuan dengan Nabi walaupun umur jauh berbeza tetapi merupakan mitra kerja. Awal terjadinya Sirul Muqtadin hanya lepas daripada jasa yang mulia. Sabah wate dia sebagai ketua kandepak, kepala kandepak, lentuan ketua MPU di Kecamatan Sunudun. Lalu watenya terjadilah pengajian jula malam ini. Lentuan orang pertama Tok Kang Lawan, kemudian mengurusan Abi yang Tok Kang Yuprip. Alhamdulillah selesai, mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten, Rut Bak Polres dan juga Mbak Pengadilan. Setelah selesai, lalu almarhum Abu Dipanton, Allahumma ufillahu arhamhu, netelepon ulun tuan, netanya 4 posisi, ulun tuan di tempat Abu, tolong wa kena udayah tiat. Lalu setelah ulun tuan merompok dengan Abu, kalimat pertama ne putubik le Abu, kiban pun naik kurung ne, yang kita yang dia Abu. Alhamdulillah Abu hana kalere pale baro lon tuan bebas. Ni jawab le orang je melangu are lang i. Yang kerja hana ko yak jo. Long kal huak bu hana hinalah lon bagah Abu terjadi pengajian bermacam model di Aceh. Nyo termasuk getanyo salah Abu. Tanya oleh Abu putra yang salah karena Ahlus Sunnah wal Jamaah dia persentase memang sangat le atau rayu, tetapi sayang orang Ahlus Sunnah nyo hana kesatuan. Kiban menurut pandangan Abu, apabila terpegat sabah kesatuan Ahlus Sunnah, jawaban Abu menyoborokan sunat terpegat kesatuan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi uronyo hai tungku wajib. Silakan kerja lontuan na tajandrona. Itulah kalimat yang disampaikan oleh Abu, sehingga kamu semangat luar biasa. Hinanlah awal kamu rintis Sirul Muqtadin. Kemudian yang mulia juga Abati di Kutakrung merupakan sesepuh Sirul Muqtadin yang baru lebih kurang 3 bulan yang kau likut. Abati ni telefon ulun tuan poh di tengah tha Abati. Bagah Abi ulun pertama jamaah Sirul Muqtadin di Lampung. Alhamdulillah ulun bagah Baik Abati Lakaidin Baklun karena Sirul Muqtadin kon milik lun tuan tetapi milik bersama. Maka Abati geputamong jamaah lam Sirul Muqtadin iaitu di Lampung. Lun tuan menyahana talah sekitar 2012 pernah ke Lampung Selatan Abati. Mudah-mudahan nanti akan bersambung lam merumpok jak bak jamaah Sirul Muqtadin insya-Allah. Kemudian juga para penasehat kamu yang lain, para abu pimpinan dayah dan pimpinan BP, kemudian juga para
wali kelas dan Dewan Guru Sirul Muqtadin yang kamu banggakan. Uronyo udip Sirul Muqtadin yang lagi kita saksikan uronyo urensi. Nyokon gara-gara carang siro ketua di pusat, kon karena carang ketua di wilayah atau di ranting, tetapi nyo adalah babandum hasil kerjasama getanyo yang get. Dukungan babandum pihak maka terjadilah yang lagi nyo rupa. Kemudian penghormatan dan terima kasih kamu alamatkan kepada pemerintah yang kita cintai,